kasi ka arpoi tarik unaitung arajar arpunriu sub divisional officer jong ka civil subdivision penusla Shri Gautam Warji haringkat ka jingdon ke officer na keleng kitenat bapher nang ta ka jingdon ringkat ru ka company NHIDCL ki rang pasnong ki sordar ki nong penyok mi hagani ka dong ka than ki la shong meeting halat lengkot na ka benta ka kamban perkhat halor ka jingtua jong ka surok shilong dauki men ha ka arpoi tarik ujelio arajar arpunriu ka badan harum la lengkot Kabalawan ra shibun ki jing ya ki pat ba jong kathan hab ka yat ka yeng bat ha ki liang baro. Hadian jong kate ka jing kenduk lang baro la yo ban her lang syakate ka surok ban jurem namar kumbala yo I ya ka jing trei jong ka company kabalong suki palat ban marot mod biang ya ka. Kumta OSDO ulau ong bat shim ya karai batang arsni un ai ya kapor ba kani company kan pinpit pinbiang ya kai phot ka babiang bakadang don la ne am ban shna da ko ipat kalenti khnang baki kali nong le dang wan kinla ban ya chipor klem na dan kanu kanu ka jing penwen kumju ru la ong balada ka company kamla ban pinbiang ya kai phot om ban se ban ujor da ki kendon an badru ya ka surok shilong dauki ka baju khang baro shikata nadu ka po shipho buje men step hadu saw buje jon med on pleno baro shisi leng ba ka lenti hagishnong la lengkot umtli yomo yong blad ba krek ter shadu shapenusla Pada kisah ini tak kira tertung bicara dengan wisata dah Rosi, kelas ini. Kalau dan ke jingkut jingnam naki business houses akal yang naka pan penusla tamtam ki baran ni ki homestay ki resort ki dukan ki beu ki hatki kata nak ni ke jingkhang kali ni zaman ta deng isya ang hadu showwi mustap showwi hadu saw ka khang na ta ban ailan kontraktor bikin play ini tradisional bikin le ka kam construction ni maramat ni surap ini ni layar lang rasnya rejing dan lang jeng kini ki company ka NHIDCL kontraktor biludi kirang ba sinong sodar nang ini kan ba ya kan ga restriction ha bede traffic movement ngin pelat no baro sisni nakala nakaniga diversion road yang minta kata kalau enggak rai pengalai shipasi ingin sapami ka order kepada apa baik baro pinjam ka traffic movement baru sisi kan masih tak LMD. Nak minta ki commercial vehicle ki bakam dia ya katu ka restriction kan nang dan but ka restriction menmit kan nang idon. Ka movement kali baru ini menmit nadu property hadis san bagi mesti katu kan nang ini. But nilawan page minta si hang ni badio i ba hakanu kerukom ban berhak ya ke company ya ka department bagi lalu menu tidak ada event dino ya kaneka single lane access at least na kaneka national highway existing lani bakin sinano construct ya ka subway kanang ba
kali kibahe di barat sekata pengikang inyo banyak yang nakanega national highway but nila aipor yung company minta sini arsngi bun ai ka feasibility report ke jongku un submit ke office jong SDM Penuslah buat hadin kata ngi se pek pas ai ki ba ni sabah mat itu nang ba nila ban weng yang kanega jing ye sundan ni aipor ya nila ai apsi bun ai ka feasibility report hadin kata ngi submit pat no sni un sempuar ban un yo ban dino yang kanega surap by means of single lane access lane daka construct ya ka subway baru kat ka bawah gula tambah ngila ai uga timeline ni aisha arsni naman ta facility ko impact nang pesat masa ki way pat kidun ka tiba kam tenge but ni dadon kam ni ya ki proceeding ka tungga BNS 52 initiate against the company lada hamla panle for yang ka penlong sembing di pajba dia kalau single lane itu nama ba company harus mentaruh umpat tempoh itu kita beri yang landslide ini lek pen lek inspection ya kan eru impact ke ba company la aipore ur arsni harus ada tempoh kita ka ulang tempoh kita beri nanti landslide ya tetap pening ini saya ini lek saya join inspection nang buat ada yang mentatang ikai ya discuss dari way course of action yang sedang berjalan cepat.